iyi mibare dufite ubu ngubu ihagaze i Bujumbura ntabwo harimo de 8000, hariya Uvira n'abakiri kuzagarazagara hariya mu Rutare, meme nara mu Rutare muri parti ya FCM 23 bakirimo, hari abakizagaragara mu Rutare n'abari za Sud Kivu hariya za Ntuza batari munsi y'ibihumbi 15. Ubu ngubu FDLR ntabwo ifite moins de 20000 hommes, ababara bashya n'abiyongeyeho n'izindi ntuza. Tuzabisobanura ukuntu bagiye biyongera, ukuntu bagiye bakura, n'amasantre bagiye babaformeramo, n'ahantu nzira bari gucamo bava i Buraya n'abari kuva muri Amerika. Hari nk'umwe wari ufungiwe i Kinshasa witwa niba ari yego, hari uwabajije ati se aba mercenaire ko hari amategeko yatowe ko badakoreshwa, ati kuki nubuye budahangarwa Kinshasa ifite ikomeje kubikoresha? Nta budahangarwa Kinshasa ifite, kubakoresha nta makosa arimo. Hari za organisation zitandukanye zitangiye gutegura ibirego kugira ngo barege leta ya Kinshasa kuba yaragiye inyuma y'aya mategeko yashyizweho kandi na leta ya Zaire nk'uko bivuze muri 90 yabisinyeho. Hari mu minsi itaha ngira ngo ibyo birego muzabibona. Habimwe mwabonye batangiye korega famille ya Tshisekedi kubera gukora pillage kandi ari ababirigi baregwa muri leta y'Ububirigi. Ibyo birego byakiriwe ubu ngubu. Umuryango wa Tshisekedi ntabwo ushobora kongera gukandagira mu Bubirigi kuko bahita bafatwa, kuko hari ibimenyetso byerekanye noir sur blanc ko bari muri pillage y'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Donc izo organisation ziri kubitegura kugira ngo barege leta ya Kinshasa izashirwe mu nkiko kuba yaragiye kure igakoresha ama mercenaire kandi bitemewe. Ati se ko UN itemere kwicarana n'imitwe itwaje intwaro? Ntabwo M23 twabisobanuye cyane, ntabwo M23 ibarwa nk'umutwe itwaje intwaro, bahita kuko ifitanye amasezerano na leta, hakaba ari na za resolution za Conseil de Sécurité. Ibyazanye Bintou Keita yaraje gukurikirana resolution yafashwe ya Conseil de Sécurité des Nations Unies, akaba kubera ari représentante wa secrétaire général yagombye kuza kwicarana na AFCM 23 kugira ngo akurikirane iyo resolution niba a processus yayo igeze he. Nta kosa yakoze, ni mu nshingano ze kuza kubonana na AFCM 23 atari groupe armé non étatique comme groupe armé étatique kandi ifitanye amasezerano. UN ni partie prenante w'amasezerano M23 agiranye na leta, nabo bayasinyeho. Urumva c'est normal ko aza nta kosa yakoze muri cadre y'inshingano afite. Ati se Amerika iri tayari kuza gufatana ingabo baze kuri ibyo? Amerika ntishobora. Amerika iri kuvuga Kinshasa vugana na FCM 23, twebwe ni utavugana nayo nimutumvikana, ahubwo twebwe nibyo twasinyanye ntibizigera biba. Iyo rero kuva ngo Amerika izazana aba Marines abakomando bamanuke Bukavu Goma baze barase, iyo ibintu bitazigera biba n'umunsi n'umwe, surtout ko bitari no muri processus yabo ya politique y'igisirikare cya Amerika, et surtout que Amerika ariyo gushira puissance yayo kugira ngo Kinshasa ivugane na M23. Ati se ko hari umukomantateur wavuze ati FDLR ngo ni igihumbi? Yo, c'est normal. Mu Bufaransa ubu hari abo bita ba Mitterrandien. Aba Mitterrandien ni abakurikiza politike ya Mitterrand, bashigikiye interahamwe, bagize participation directe ou indirecte muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Niba rumvise umujournaliste avuga nkuko ubu ari muri link y'aba Mitterrandien bapfobya genocide, bashigikiye FDLR, bavuga ko hagomba kuba dialogue inter-rwandais entre les FDLR na leta y'u Rwanda. Barahari benshi mu Bufaransa bagifite iyo ngengabitekerezo. Umubare wa FDLR turawukurikirana umunsi ku wundi. Nibidushobokera mu cyumweru gitaha tuzabaha ikiganiro special kuri FDLR. Batangiye bate, bigenze bate, umubare wayo, unit z'abahantu ziri, uko batangiye n'abayobozi babo, baba bari hanze baba bari mu gihugu, ukuntu bakoze recruitment nshya,
ubu hari bafite n'abana b'abasore bari kuva mu Bufaransa bari kuva mu Bubiligi babonye za formation tuzavuga les centres za formation bakoreye nka Nyamitaba yo yonyine ahantu bakoreye formation hapasinze FDL basaga 2000 ejo bundi muri 2023 niba atari 24 mu ntangiro iyi mibare dufite ubu ngubu ihagaze i Bujumbura ntabwo harimo de 8000 hariya Uvira n'abakiri kuzagaragara hara mu Rutare meme nara mu Rutare muri parti ya FM23 bakirimo hari abakizagaragara mu Rutare n'abari za Sud Kivu hariya za Ntuza batari munsi y'ibihumbi 15 ubu ngubu FDL ntabwo ifite moins de 20000 hommes ababara bashya n'abiyongeyeho n'izindi ntuza tuzabisobanura ukuntu bagiye biyongera ukuntu bagiye bakura n'amasantre bagiye babaformeramo n'ahantu nzira bari gucamo bava i Buraya n'abari kuva muri Amerika hari nk'umwe wari ufungiwe Kinshasa witwa niba ari Sirko yafungiwe igihe cya Kabila sinzi ababirigi baje gushyiraho pression baramurekura aragenda yarasiga baswati bari Canada ni bari manza muri Canada amakuru derutse kubona ubu ngubu ari Kinshasa ari gushaka kuza Bujumbura kugira ngo baze gufungura front nord hariya za Beni mu minsi mike azaba ari Beni n'igikundi kinini gisaga nka FDLR igihumbi baturutse Brazzaville n'abandi muri za Malawi donc iyo commentaire umenye ko naba Mitterrandien naho FDLR yararekrise no biracyarekrita bari kuva mu bihugu hose kwisi baje gusanga abari basanzwe mu gihugu n'abandi bakongomani barekrise bari kumwe nabo bamaze kuba aba FDLR donc imibare yabo ni myinshi cyane kandi bafite ibikoresho leta ya Kinshasa na leta ya Bujumbura n'ababirigi bari gukomeza kubahereza kugira ngo bazane umutekano muke mu karere tuzakora ikiganiro special nibidushobokera semaine prochaine kugira ngo tubagezeho izo nkuru zose z'ubushakashatsi twakoze mu karere sur FDLR na position barimo ubu murakoze murakoze harobajije ati se FDLR ko ziba mu mashyamba imibare yabimenyekanite ndakubwira ko n'abantu kandi bafite administration bafite ikoranabuhanga ngira ngo ikintu kigoye kubara no musatsi uri ku mutwe w'umuntu ariko abantu barabarika kandi niba wumva ko turabashakashatsi byerekeranye na geopolitique ngo hari information tugeraho accès itari disponible ku bantu bose nk'abashakashatsi iyo mibare nkubwira yakorewe ubushakashatsi ntabwo ari imibare iri inventé vuze ko tuzakorera ikiganiro special uko iyo mibare yamenyekanye n'ukuntu yagezweho na formation zitandukanye zagiye zibera na n'ibimenyetso bindi bifatika y'amaliste atandukanye yagiye abaho accès na services z'ubushakashatsi muri geopolitique dukora mu karere kuko ni parmi ikibazo wumva ko gihagurukiwe na Amerika gihagurukiwe na Qatar gihagurukiwe n'ibihugu byose ntabwo ari ikibazo cyo guceceka ni ikibazo kiriho organisation nyinshi cyane zikoraho ubushakashatsi harimo na organisation zacu twagize accès kuri ayo makuru tubapartage muri uyu mugoroba nangwa kuri aya manywa sadepa na region murimo ati se ni avantage iri muri aya masezerano kuri Kinshasa urebye cyane aya masezerano ari muri desavantage ya Kinshasa presque point zose desavantage dans le cadre que ari ibintu bimwe bizabagora kubishira babyumvise ngira ngo nabi niba ari igifaransa cyabagoye niba ari icyongereza simbizi kigiye bababwiye ati u Rwanda ruzagera levé de mesures défensives iyo levé de mesures défensives bose basobanura ngo ni ingabo za Kongo ngo ziri mu Rwanda ngo zigomba gutaha ahantu nato muri raporo ngira ngo iri disponible kuri internet aho bavuze ngo hari ingabo za Kongo ziri mu Rwanda ngo zigomba gutaha uko niko Kinshasa interprète iyo bavuze ngo hazaba levé de mesures défensives ils n'ont pas compris. Il va pas d'affaires spécialistes muri défense et sécurité. Quand on parle de mesures défensives, il y a des mesures offensives. Il y a la différence entre les mesures offensives et défensives. Défensive nous vango uri wawe washizeho urugi washizeho igikuta. Aburi gwabane. Offensive wagiye ko offense abantu.
Je sais pas si c'est le français qui les a compliqués. Ibyo simbizi n'ubu sinamuyaya ariko bivugana bati ko c'est un communicateur, il ne comprend pas pourquoi igihe bavuze ngo lever des mesures défensives. Niba bavuze mesures défensives biri ku mipaka y'u Rwanda iri kwirinda ibitero bishoboka kuva hanze. Ahantu ntacyo bavuze ko ingabo ngo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngo zitahe, nta naho banavuze ko zihari. Ça c'est de Kinshasa rero yagira celebra ngo bavuze ngo ingabo z'u Rwanda ngo zitahe ngo fara ngo barabihakanye ngo none barabisinyiye. Baza kwiretumva ko les mesures défensives c'est autre chose, ça n'a rien à voir n'ingabo ziri muri Kongo. Alors ikindi bababwiye ati nuko kibagoye nuko bagomba kunetraliza abazalendo n'interahamwe. Donc urebye ibirimo byose ni sinavuga ko ari des avantages ariko biragoye ko intuza icoboka. Ikirimo kiri avantage ku Rwanda nuko u Rwanda rwahawe ubushobozi bwo kujera Kongo rubuhawe niyo akoro kandi Kongo irabyemera. Nabivuze amaparke nationaux y'amashanyarazi kuri Rusizi, kujera nani Kivu, petrole ni la chaîne y'approvisionnement, babona ibintu bizongera plus-value kuri économie régionale. Alors sinavuga ko amasezerano à 80% ari avantage y'u Rwanda, akaba arimo avantage ya Kongo ya 20%. Voilà, iyo avantage nayo ikaba ari uko iyemeye amasezerano noneho amahoro akaba kuko nayemera hazaba operation zo kudetraliza FDLR kandi bakaba baremeye ko RDF ishobora kuzatanga umusada officiellement noneho muri Kongo kugira ngo ifashe FARDC ikibazo cy'interahamwe gikemuke. Donc bifate muri 80-20. 80 c'est l'avantage y'u Rwanda et 20% ni avantage ya Kongo yabiri muri aya masezerano. Murakoze. Amerika ntabwo ari partie prenante wa conflit, ni garant wa ntuza wa masezerano. Ngo ibiri kuba byose ni hagati ya AFC/M23 na leta ya Kinshasa. Igihe AFC Kinshasa ishobora ku advancinga ije gukura AFC/M23 mu birindiro irimo, nuko ngo ikizaba nyuma ikinyo Kinshasa izakirengera ntacyo Amerika izigera ivuga na gato uko izabibaye violation ya cessez-le-feu. Donc kandi kugira ngo iri aeroport nyine akamaro kayo karangire nuko Uvira yaba libere na Kalemi. Ibyo ngibyo bikaba bihesheje AFC/M23 kuba blocks frontière hagati ya Burundi na Congo, akaba nta indi menace ishobora kuhaturuka. Aussi longtemps que amenace habaye iturutse Kinshasa, nabo baracyagarda position yabo ya cessez-le-feu kandi bari mu biganiro. Ariko Kinshasa niramuka igerageje ku advancinga, amakuru dufite nuko nabo bazakomeza kandi bakayirepusa. Nkuko nabivuze igisirikare cya Kongo ubu ngo kiri mu bibazo bikomeye, nuba ngo aide bashobora kubona nkuko nabivuze soit no Burundi nangwe interahamwe nangwa aba mercenaires, ariko nabo bizaba bibagoye kuko mercenaria yari hari y'abarume ils étaient plus forts kurusha même bari abakolombien. Abakolombien nabamenye kurwanira muri jungle kandi territoire ya Uvira na hariya za Kabare iki ngirango ni mu mastepe ntabwo ari mu mashamba, ne sont pas spécialistes de ça. Donc muri choix même ya mercenaria ndibaza ko Kinshasa ikiri gushakisha ntabwo baraba mercenaires na tere kwimeze bashobora kwimenyera. Ntabwo ari abafari kurwana muzakurikira intambara y'abafarc muri Colombie itandukanye kure n'intambara iri kurwana na AFC/M23, surtout avec la technologie ubu ngubu bafite. Bamaze kubona n'indege noneho Sukhoi, mu makuru dufite ko Sukhoi kuri aeroport yamaze kuba repare na helicopter yari hari, no kuba bafite na force aérienne, bafite force navale, bafite na force terrestre. Imbaraga zariyongeye kugira ngo Kinshasa yagombye kumiza beaucoup plus ku masezerano igakemura ikibazo politiquement naho kugikemura militairement. En tout cas les forces ziri limitées za Kinshasa kugira ngo ishobore guhangana na AFC/M23. Donc muri résumé Doha tuyitegereze, ariko ngenda yiha chance nke par rapport y'aba acteurs bariyo baba extremiste n'ibitero Kinshasa iri gukomeza gutegura. Kandi Washington ikavuga ati twebwe niba ayo masezerano twahasinye hagati y'u Rwanda na Kongo azajya mu bikorwa aruko Doha havuyeyo ikibazo kiri positif. Niba kuvuga ngo Doha
nihatava ikibazo kiri positif ngo n'amasezerano ya Etats-Unis ya Washington ntacyo azaba maze, tuzasubira muri case de part ngo urugamba ruzongera kukomatana, nimara gukomatana uzagira imbaraga akanesha undi agashinga leta ye uko abishoboye. Murakoze cyane kuba mwadukurikiye, twongeye gusuhuza Jemima n'abandi ba Inzeri n'abandi badukurikiye. Chris imisi myinshi, tuzavugana semaine prochaine. Chris, amakuru yawe mfite, African Boy Shanti n'abandi ba Shanto Rishi na Minister nkabashimiye kuri iki kiganiro mwayoboyemo, tubasezerana ko dushobokera semaine prochaine tuzagaruka tubahereza noneho les à côté bimaze kuboneka Doha. Tunateganya kuzareba niba inama y'abaperezida bombi bazahurira Washington, niba ibizavamo, ariko navuye ko bizavamo bizaturuka ku bizava Doha. Niba Doha nta kivuyemo, babona Washington bizaba bihagaze, tuzaba dusubiye tena gukurikirana amakuru y'urugamba rushobora kuzaba rushyushye kurusha urwa Goma n'urwa Bukavu na Sake. Murakoze cyane.